aya makuru turatangira tubabwira ko kuri uyu wa mbere ku isaha ya 5:20 indege y'intambara y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yinjiye mu kirere cy'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Itangazo dukesha ibiro by'umuvugizi wa guverinoma rivuga ko indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yavogereye ikirere cy'u Rwanda 5:20 z'igitondo igwa umwanya muto ku kibuga cy'indege cya Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Nongeye kubasuhuza niyacu yanyu The Truth Inside iba ikugezaho amakuru yose nk'uko uyashaka cyangwa se nk'uko uyifuza. Ndakwifuriza amahoro, ndakwifuriza kugubwa neza, ndakwifuriza ibyishimo ndetse n'umunezero kuko twese tuba tuwukeneye. Rero ndakwibutsa rero wowe utarabasha gukanda subscribe ukande ahanditse subscribe ndetse unakandika kazogera kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu nk'uko bikwiye ku munota kundi nk'igihe nk'icyo guhumbya. Rero guys ndashaka kugira ngo mbabwire ibintu bisa nkaho biri mu ahantu hejuru cyangwa ibintu bibabaje cyane. Gusa iyo tugitangira ikiganiro nkunda gusaba abantu benshi cyane ujye utangira ikiganiro unakirangize kuko inyigisho ushaka kutazihabwa cyangwa amakuru wifuza utayahabwa mu minota ya mbere cyangwa se akazamo hagati cyangwa akaza arimo gusoza. Ariko icya mbere na mbere tugomba kuguha ikaze ndetse mu kiganiro cyacu. Rero n'ayandi makuru twihuse ni amakuru arimo aravugwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ahantu bita Irucuro mu karere ka Nord Kivu ndetse umujyi wa Goma. N'ayandi makuru rero na makuru arimo aravugwa ku byerekeye intambara iri muri Kongo imaze igihe kinini cyane itavugwa rumwe hagati ya FARDC ndetse na M23, ariko ugasanga akenshi na kenshi abakongomani bo cyangwa se guverinoma ya Kongo irabishinja u Rwanda. Gitondo cyashize nubwo twakomeje tubabwira ko intambara ikomeje muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ahantu bita Irucuro, kuvuga ngati M23 ubwo yazamukaga yaramaze kwigabira bumwe mu buce bwo muri Kongo muri Rucuro ishaka kugira ngo ikomeze isatire mu mujyi wa Goma. Nubwo rero nibwo haje kugaragara indege ebyiri ziri mu bwoko bwa gisirikare aho zagwaga ku kibuga cya Goma. Indege ebyiri nubwo n'izindi amakuru atugeraho ko ziri mu nzira ziza zirimo ziraza. Rero ubwo bari batangiye kuzikora imyitozo cyangwa se training kugira ngo zibashe kuba zamenyera ikirere cyo muri Kongo, indege imwe yaje kugwa ahantu mu Rwanda ahantu bita Irubavu ku kibuga cy'indege. Bivugwa ko rero Kongo yatangiye ishotora u Rwanda nk'uko byakomejwe bivugwa ko Kongo ifite umugambi wo kugira ngo urebe uburyo yashotora u Rwanda kugira ngo ibashe kuba yatera mu Rwanda. Ariko muri kano kanya amakuru dufite, amakuru atugezeho nuko yuko muri za ndege za gisirikare zimaze kugera ku kibuga cy'Igoma, imwe yaje ikarenga umurongo utukura ikinjira mu kirere cyo mu Rwanda ikaza kugwa ahantu hariya Igisenyi ku kibuga cy'indege cy'Igisenyi. Nyamara guys rero ibintu nubwo bikomeje gufata indi ntera, ariko nubwo rero ubwo iyo ndege yagwaga ku kibuga cy'Igisenyi ivuye muri Kongo, u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda cyangwa leta y'u Rwanda yaje gutanga itangazo yihaniza kuri Kongo ko nta burenganzira yari ifite, nta n'uburenganzira yigeze isaba bw'uko indege yawo ishobora kurenga ikirere cyabo ikagwa ku kibuga cyo mu Rwanda.